Hi, Assalamualaikum. Welcome back to TMSP Vlogs. In bago tipo, pag-subscribe na kamo, lapayan nyo na po na yung bell atau bagtingin supaya kang notify bangon video bago in topic na to do na video ini. Soy sin kalan Muammar Gaddafi. So, without further ado, let's go to the topic. Muammar Gaddafi ang buhok supreme leader sin Libya. Miskin dahil kaawal hi Muammar Gaddafi. Tiaganak siya halom sin tent ha desert agwa sin daerah dengan nomadic tribe Badui. Iron ta miskin. Limagoy Muammar Gaddafi apagipatan kambing iwan unta. In tao ha kauman nila buta huruf jari way kaya sulat bang kaano piaganak hi Muammar Gaddafi. Simuligi Muammar Gaddafi halom bunuh sin parang dunia ikarwa in Libya ha masayat to halom kumkuman sin Italy sa pali sin Nazi in amaknya biuno sin dalu Italy sin parang dunia ikarwa magkadiaugin Axis power Germany Italy piag-akawan sin British iwan France in Libya salta liang sila sin United Nations ang padiilan in Libya kalimayahan atawa independence halom sin pamarintah absolute monarchy salta subay makada tudlo sin West i King Idris kada sallahu si Ruhu in Taumaas sin Libya hambok ulama sunni katurunan sin Nabi Muhammad panubo sin Sayyidina Hasan limagohi Muammar Gaddafi halom sin pagka-Islam asabab sin kasigpitan kabuhi ha jaman sin pag-school niya masjid siya na magto danan siya iiku-iku sin tao salta makusugin fighting spirit niya tiabit niya yung mga pagkahin niya Badwi hindi papag lumanon hawak to sin pag high school niya timan niya gingan niya in mga master niya kamatauran deng ha Egypt dito na siya nakakawa mataw din po sin kahalan politics sin pula Arab indigenous issue in kaingatan niya ha Middle East buno Arab Israel Egypt revolution Suez Canal crisis iban formation of United Arab Republics in Egypt iban Syria na inspired di Muammar Gaddafi kan Gamal Abdel Nasser among leaders in Egypt minsan in Egypt bang geography akan pa Africa sarta tetap Arab in culture nila na-influence si Muammar Gaddafi sindan hi Gamal Abdel Nasser magpikilan amon anti-western, anti-Zionist pro-nationalist socialist nakaingat hi Muammar Gaddafi bang biya din magpajato sin revolution iban kudeta amon magkalagyan kusog rakyat iban sundalo jari minsan siya bata pa timagna na siya nag-uhan sin pag-demonstrate iban pagpasaplag sin mga poster mag-critics pa mga parinta monarchy nakabasa siya sin sajara sin France Revolution political theorist din kan Michel Aflaq sin Syria Abraham Lincoln sin US Sun Yat-sen sin China iban Mustafa Kemal Atatürk Turkey liaton niya in pang-school niya pa university pag-uusay mundong siya nag-school simod siya nagsundalo sa baba pandapat niya subay labay military ang pamag successful in mission niya ha politik nagpaon na siya iban mga kabagayan niya underground movement iban ideology nila inspired kan Gamal Abdel Nasser liatag nila in katilingkan Libya nagpasaplag sin ideology nila tipon kata ni Muammar Gaddafi in mga kabataan maingat panday-pandikal yata ayon minsan kaya ingatan sin parinta in pagkaradyaan nila atau movement nila tuwera sila agad ino-ino sabab mapapain pangatod sin parinta ha pagkaradyaan ni Muammar Gaddafi ang buong waktu dia ugin Egypt sin buno unong madlaw iban Israel in mga supporters sin nationalist ha mga hula Arab dimuwal ha mga nagkataumaas amon makadatudlo sin West pagka in West asal pro-Israel jari naawon de sabin paglingog ha Libya simulang parinta aon mabaya magpajato sin pag-araw kawasala bay kudeta jari nakakita Muammar Gaddafi chance pagkasabuin king sin Libya masayat to pa ubat pagwaula ius-us si Muammar Gaddafi yagpanganin mga strategic area biya na sin airport radio station police station even government office biya to in piaja to Muammar Gaddafi iban kabakayan niya akatan daerah dakula sin Libya nagdura siyagaw nila pa in Crown Prince in Libya kapuklasan in kawasan pagtuoy Muammar Gaddafi nagdeclare lubo na in pamarinta sin monarchy
Ampan niya iangkat inbaran niya bilang tumaas bago sin Libya. Labay radio station amuna yato in pagtawahon White Revolution atawa 1 September Revolution pagkaway nagasagdo. Inistatus si Muammar Gaddafi bilang badwi biantog na giwal na ganti Umar Mukhtar waktu yato. Makusugi Muammar Gaddafi magkritik ha West labi-labi na pa Amerika amundaran di marapit ha Israel halom sin Palestine Israel conflict. Sambil kan Yasser Arafat amun leader sin Fatah ha Palestine na inspired dahi Muammar Gaddafi. Salta apan dapat niya landoy na hanunot hi Arafat halom sin pagsalasay kahalag sin Palestine. Apan dapat ni Muammar Gaddafi suway in riot Palestine umato ha Israel. Jari suporta ni Muammar Gaddafi titimbakan in Palestine ipangato. Dito na ni Muammar Gaddafi tiyuna bilang nagipat terrorist kaagi sin West. Way timalo kay Muammar Gaddafi ha mga ato di ana sin mga Amerika iban Soviet Union timampal siya sin political theory niya kandi amon pag iyanon third international theory bilang ipagpakusog sin parinta Libya piyaho ti Muammar Gaddafi in economy sin Libya agpangan niya marawin petrolyo niya mga tawdayahan sin Libya jari nagplano sila dumudo kan Muammar Gaddafi piagatak nila in building sin military nagtalapay in civilians sa taway nagsuccess in mission nila dumudo iigid dahil kawasa Muammar Gaddafi iban kabistuan sila nagbisto mayan miyagoy sila pa Egypt timapok katansin simulang halom sin pamarinta piag lanuan piag larot tiyang sukatan Muammar Gaddafi dito na siya giwal dictator in mga university students pro Muammar Gaddafi takbi iban sin mga anti Muammar Gaddafi dari piyaunan niya in kawatan training sundali nagduro nin dual sin mga anti-students kanya yun din sin mga agamawan Ikhwanul Muslimin in Muammar Gaddafi Marxism long na iban bukon Islamic bukon Sunnah maglulukay magduro nin taud sin yung sikan Muammar Gaddafi sambil aw nambok ulama nagfatwa bawa halal indugo Muammar Gaddafi bunuon maglulukay nasungkod sila Muammar Gaddafi nagduro ni sabin dugal iban bungsi nila nagduron pa paso naon mayanin Arab Spring naabot nagpadyato sin militant movement jari jimato na yung pagbuno magtaiwan ha Libya militant versus militant terrorist versus terrorist na ilwala na nalingog na si mood na in NATO si Mao tinuanan baw magsalasay sin kahalan nagdara basa untasin demokrasi in rakyat di na maghali siuportahan na sin NATO in mga militant baw ti maayon hakandak sin rakyat jari nagipit na yung Muammar Gaddafi miyagoy siya timapok miyaya na siya butawan na ning kawasa iban duma mag-isun hanunot hiliw in kawasa salta in mga kabataan amon di kaabalan sumulang di na mara isun yawag nila to di Muammar Gaddafi kapakan nila Muammar Gaddafi nagtatapok halom sin drainage pipe giyod nila itong kawa Muammar Gaddafi iban pagulak nila magulang sin ngan Muammar ay haliw timbak nila yung sikihi Muammar Gaddafi iban taykod supaya di makato ampa nila biyutang pataas kandaraan sin militants ampa dia nagparik matumari makuyag iban pagtakbir nahawli Muammar Gaddafi na may sindugo piaglibutan siya sin militants piagpatta nila piag video Muammar Gaddafi ampa piag upload pa YouTube kan pagyan Muammar Gaddafi ay ni makutimba ka piaglangan yan sin Allah di ka kamo maingat sin piagbidaan sin bunaliban bukon salta in mga kabataan way siya piaroli nagbisara inasa siya gaman piagbatag pagsayo imakupak nin punglo way kaya ingatan bang hisyo in timimbak sin unia amo na in kiamatay kan Muammar Gaddafi pagkita sintian niya bialagunin palit laring display pa in mayat niya pila adlaw haalukan sin mahadjana nawafat ni Muammar Gaddafi salta in Libya way naman nakabangon in terrorist iban militants masin naghihilwala ha Libya mag-akaw matumarisin kawasa in mga ways na nga kung nagdara sin demokrasi nag-uwi na pa kanya-kanya iban pagyan rakyat niya ra indimudo kanya jari bukon da kasaan ta long na sausangat na in rakyat sin Libya way nakasanyangan biya sin jaman Muammar Gaddafi tagna way utang sin Libya a World Bank
in hospital free, in education free, loan way pag interest, in electric free, haluhay in bailihon, di lansin ang panahos nag-anak, in halakasin kandaraan to nga, iban matawd pa, salta in rayat di magbiyan, sinbihat ko, way nagsukul, biyaon na in bungsi, biyaon way ababon. Wassalam. Magsukula pagkita sin video. I hope you like it. Like and don't forget to subscribe. Stay safe. Assalamualaikum. Bye.